Serie A le Bundesliga Tute nge clean sheet nei tam bera tunge League 1 a player thabera an thlan hemi ringot po hrelo kan omnok mai theye chu wangin tuntuma chuan beng warna lam hoi chi khat season man zo tak chia sangni somni pahni somni pathuma khovela tual chung football league sang zual panga top 5 league kan ti mai thin English Premier League La Liga Serie A Bundesliga le League 1 atanga in ne na sang ber chak zon rei ber ang chi te tlom zon rei ber le chak zo lo rei ber ang chi te ba ka mimal choi moina sang le langsar chin dong tu te record thazwal le chezual te kan soi ve thung don ani ahma sabera chuan league sang club record thaber le cheber te hi soita ila tuna thalaka kan hmu hi league sanga season tluana match an khel zat te goal an khung zat te match tina chorwala goal lut zat ang te ania English Premier League La Liga Serie A le League 1 ate hian match zathum somriat thewan khela Bundesliga hian team somparia chawan oma match po zathum paruk chau an khelani tichuan English Premier League a hian goal sangkhat somriat pali lutin top 5 league atanga goal lu tamna ber league ania adot tu hi League 1 ni in goal sangkhat somruk pasaria luta goal lu tamlama pathumna chu Serie A ni in goal zakwa somsari palia luta Bundesliga goal zakwa somsari pakhat lutin La Liga goal lut atlem bera goal zakwa somnga panga chau alutani tichuan English Premier League a hian match tina goal lut zat hi chorwalin goal ni point pariat panga ania La Liga goal ni point panga pakhat Serie A goal ni point panga paruk ni in Bundesliga goal thum point pakhat pasaria nia League 1 a goal ni point pariat pakhat ani English Premier League a hian goal lut atam bera ma se match tina goal lut zat chorwal chutin atam ber an ni lo thunga enga tinge kan ti mai thei Bundesliga hi match tina goal lut zat chorwal hi goal thum point pakhat pasari ani dor maya team somparia chawan oma team oman tlema wang khan match po an khel tlema chumi atang chuan match tina goal lut zat chorwal hi asan pha ta dor ani tuna kan hmu hi European top 5 league ka season liam ta chunga mani home ground na chak chiang berte annia English Premier League a Liverpool in sikofain Bournemouth August ni somni pasari sang ni somni pani season tir lama an sopani kha English Premier League ka home team an chak chian ber tumania La Liga hian Real Madrid in siruk faya Valladolid an sop tum April ni sang ni somni pathum season chonulama thil thleng kha record ani thunga Serie A hian Atalanta in Goriat gol nia Salernitana January ni sompanga sang ni somni pathuma an sopna kha mual nei tu an chak chian ber tum record ania gol somjet alutani Bundesliga hian home team goal ruk margina an chakna chu home team chak chian ber record ania hetiang thil goal ruk margina home team an chakna hi match lia thlengin Wolfsburg in siruk fain Freiburg kumin January ni somni pakhat khan an nea hemini vek hian FC Kolin goal sari goal khatin Bremen an ne boka Dortmund in an mikwal Wolfsburg chu mei ni sari sang hi somni pathum khan siruk fain an sop boka Bayern Munich in siruk fai vekin kumin mei thla khan Salka an sop bokani kha League 1 lama ero Monaco in goal sari goal khata Ajaccio an sopna kumin January ni sompanga a thleng kha home team an chak chian ber tum ani tuna thalaka kan hmu ve thung hi away team an chak chian ber tum ani ve thunga English Premier League a hian record siam tu hi Liverpool ni in Leeds United mola goal khatin April ni som pasari sang ni somni pathuma an chaka kha English Premier League season liamta a mikwal team an chak chian ber tum ani La Liga a result in ang tum thuma thlenga sang ni somni pani August ni somni pakwa Cadiz chu an mikwal Athletic Bilbao in sili final sopa September ni sang ni somni pania Cadiz vek hi an mikwal Barca in sili final sople boka April ni khat sang ni somni pathuma Elche chu an mikwal Barca in sili final sop bok heng sili faya mikwal team an chakna te hi La Liga season liamta a mikwal team an chak chian ber na record ani Serie A lama siruk faya Inter Milan in mual nei tu Hellas Verona an ne chu mikwal team an chak chian ber tumania mei ni thum sang ni somni pathum khan Inter Milan hian khwal muala Hellas Verona hi siruk finance sopani kha
Bundesliga lama ero August ni somni pakhat sang ni somni pahnia thil thleng Bayern Munich in khwalmuala bachum si sari faizeta an sop tum kha Bundesliga a mi khwal team chakchian ber record ania League 1 a sang ni somni pahni August ni somni pariat season liamta tirlama Montpellier in khwalmuala Brest si sari faya an sop tum kha League 1 a mi khwal team an chakchian ber tum ani bok ti chuan tuna thalaka lo lang vele hi chak zone rei team te an nia English Premier League a chak zone rei ber hi Manchester City ni in match som pahni chungzet a zone in an chaka La Liga Barcelona ni in a zone in match sari an chaka Barca hian season liamta khan a zona match sari chakhi tum ni lai an nei mana record an siamani Serie A lama Napoli ni in a zone in match som pakhat an chaka Bundesliga Borussia Dortmund ni in a zone in match riat an chaka League 1 a Lens ni in a zone in match sari an chaka heng kan soite hi league sang-sanga season liamta a chak zone rei ber record te ani tuna lo lang vele hi season liamta a tlom lova kal tluang rei te an nia he result hi chuan draw result te po a huam tel ti hreta ila English Premier League a tlom lova kal tluang rei ber chu Newcastle an nia match som pasari zet tlom lovin an kal tluanga La Liga lama Atletico Madrid le Barcelona ni in Anni hian match som pathum zet tlom lovin season liamta khan La Liga match an khela record an siam Serie A Napoli ni in a zone in match som panga chung nelo tong lovin an kal tluanga Bundesliga lama Bayern Munich ni in a zone in match som pathum chung tlom ye lovin an kal tluanga League 1 a Reims ni in Anni hian a zone in match som paka chung zet nelo tong lovin League 1 match an khela ni kha tun tuma lo lang vele thung hi chu chak nei mi lova match khel zone reite an nia English Premier League a Southampton relegate ta khani in Anni hian chak zomi lovin match som pathum chung zet a zone in an khela La Liga Elche ni in match som paka chung zet chak zomi lovin an khel zone zat ani Serie A Cremonese ni in match som ni le pathum zet mai chak nei lovin an khela a zone zat le ngalin Bundesliga Hoffenheim ni in a zone in match som pathum chung chak zo lovin season masa khan Bundesliga an oma League 1 a hian Angers le Troyes ni in a zone in match som ni pakhat ve chak zo lovin match an khel zone ani kha tuna lo lang vele hi tlom zone rei team te an nia English Premier League a Leicester City le Southampton an tlom zone rei bera match ruk a zone zatin an tloma La Liga lama Elche le Espanyol ni in a zone zatin match ruk ve kan tloma Serie A lama Hellas Verona ni in a zone in match som zet an tloma ni kha Bundesliga Schalke ni in a zone in match sari an tloma League 1 a Angers ni in a zone in match som pathum te meu an tloma ni tuna lo lang vele hi chu chak chiang ber ti lam ni lovin season liamta European top 5 league a match khata goal lu tamna berte ania English Premier League a hian match khata goal kwa alu na hi tum ni omin Liverpool in Bournemouth siko faya an sopna te Manchester City in goal ru goal thuma Manchester United an sopna te kha ania La Liga lama hian goal riat luna match tum ni omin chu match khata goal lu tamna berania Girona in Real Sociedad an mi khwal thuma Real Sociedad in goal nga goal thuma Girona an ne tum October ni thum sang ni somni pahnia thil thlengte Girona vekin goal ru goal nia Almeria an mi khwal an ne tumte February ni som pasari sang ni somni pathuma thlengte kha ani Serie A lama Atalanta in goal riat goal ni Salernitana an neya goal som zeta lutani kha match kha Serie A season liamta a match khata goal lu tamna berania kumin January ni som panga a thil thlengani Bundesliga a hian Bayern Munich in goal ru goal ni in Mason sopa FC Köln goal sari goal khata Bremen ne bokin Bayern Munich vekin goal nga goal thumin Augsburg an neya heng match thuma te hian goal riat lutin heng goal riat luna match te hi season liamta Bundesliga a match khata goal lu tamna ber match te anni League 1 a hian Lyon in goal nga goali in Montpellier an neya goal kwa luna match hi kumin Mei ni saria thleng khani in he match goal kwa zet luna hi League 1 season liamta a match khata goal lu tamna ber ani tuna lo lang vele hi European top 5 league a
goal veng him tam clean sheet nei tam goalkeeper te an nia English Premier League a David De Gea Manchester United goalkeeper in clean sheet som pasari nei in La Liga Ter Stegen Barcelona goalkeeper chuan clean sheet som ni paruk anaya Serie A lama Lazio goalkeeper Ivan Provedel chuan clean sheet som ni pakhat nei in Bundesliga Mark Flecken Freiburg goalkeeper chuan clean sheet som pathum anaya League 1 a Brice Samba Lens goalkeeper in clean sheet som panga anei bok anni ho hi league sang-sanga clean sheet nei tam berte anni tuna thalaka lo lang vele hi season liamta European Top 5 League a hat-trick siamte annia English Premier League a hian Erling Haaland hian hat-trick asiam ngun khop maya Crystal Palace le Nottingham Forest an machon tumte Manchester United le Wolverhampton an machon tumte po in Haaland hian season liamta khan English Premier League a ringot hat-trick hi tumli zat asiamani English Premier League atang hian Ivan Toney chuan Leeds United laka tum khat asiama Son Heung-min chuan Leicester City laka tum khat siam bokin Leandro Trossard chuan Brighton a khellai khan Liverpool laka hat-trick asiam man boka Phil Foden chuan Manchester United le Wolverhampton laka hat-trick asiam boka Foden hian tum ni hat-trick asiam ve man bok ani ti hian English Premier League atangin player panga in season liamta khan hat-trick an siam ti na ani chu La Liga lama player panga in hat-trick an siam boka Athletic Bilbao player Oihan Sanchez chuan Cadiz laka hat-trick siamin Pere Mila Elche player point Villarreal laka hat-trick siama Real Madrid forward Karim Benzema khan Valladolid le Almeria laka hat-trick siamin tum ni hat-trick asiam ti na niya Tati Castellanos Girona player khan Real Madrid laka hat-trick asiam boka Brazilian player Lazaro Almeria tana khelmek khan Mallorca at machon tumin hat-trick asiam bokani kha La Liga tangin player panga in hat-trick an siam Serie A lama player pali in hat-trick siam thungin Dutch player Cup Miners Atalanta tana khelmek te Napoli forward Hazet Mai Victor Osimhen te Salernitana player Bulaya Dia te AC Milan forward Olivier Giroud te khani in anni pali hian hat-trick an siama Dutch forward Cup Miners hian tum ni siamin midang zong hian tum khat theu an siamani Bundesliga lama hat-trick siam hi player pali an oma Serge Gnabry Bayern player te Vincenzo Grifo Freiburg player te Mainz player Karim Onisiwu te Werder Bremen player Marvin Dux te annia anni pali hian tum khat theu season liamta Bundesliga khan hat-trick an siamani France League 1 lama hat-trick siam an tam hleya Lens player Florian Satoka khan Brest laka hat-trick siamin Kylian Mbappe point Lille laka asiama Monaco player Ben Yedder te Lens player Openda te Reims player Balogan Lille player Jonathan David Montpellier player Eli Wahi te Lyon player Lacazette le Reims player Amine Guri te khan hat-trick an siama League 1 season liamta khan player pakwa line hat-trick an siamani tuna thalaka lo lang vele hi assist nei tamte annia assist nei hi tumsom chin chau kan tar langani English Premier League a hian tumsom assist nei tling hi player paruk lion oma Kevin De Bruyne Mohamed Salah Leandro Trossard Michael Olise Bukayo Saka le Riyad Mahrez te annia anni ho hian assist tumsom an nei tling veka Mahrez hian tumsom nein Michael Olise le Bukayo Saka te hian tumsom pakhat veve an neya Trossard le Salah ten tumsom pahni veve assist nein KDB hian tumsom paruk zet assist anei La Liga lama Antoine Griezmann chawin tumsom assist nei tlingin France forward hian season liamta khan La Liga a big assist tumsom paruk aneya Serie A lama Napoli forward Hazet Mai Kvaratskhelia khan assist tumsom anei tling boka Bundesliga lama player palin assist tumsom nei tlingin Manchester United nena seizom thin Randar Kolo Muani Frankfurt tana khelmek khan anei tam bera tumsom pali aneya Dortmund player Guerrero khan tumsom pahni nein Florian Kainz kolna khelmek le Bayern rol thar thang duang Jamal Musiala ten tumsom veve an nei bok League 1 lama player pali vekin assist tumsom nei tlingin Remy Cabella Lille player khan tumsom aneya Jonathan Klaus le Neymar ten tumsom pakhat veve nein Paris forward Lionel Messi khan tumsom paruk anei tling mana tuna hian heng player ka soi then khat hi chuan an khelna club hi an chhuah san to ani
tuna lo lang vele hi European top 5 league top scorer te an nia English Premier League Erling Haaland ni in gol somthum paruka khunga La Liga Robert Lewandowski ni in gol somni pathuma khunga Serie A lama Victor Osimhen ni in gol somni paruka khunga Bundesliga lama Niklas Füllkrug le Christopher Nkunku te ni in gol som paruk ve an khunga Nkunku hi Chelsea in an leifel to ni kha League 1 Kylian Mbappe ni in ani hian gol somni pakua akhunga ni tuna lo lang le hi European top 5 league sang-sanga gol khung tam zual te an nia English Premier League big hi asen hi ania enta ila Haaland hian gol somthum paruk akhunga tam bera adot tu Hurricane hian gol somthum akhunga Hurricane gol khung angjat hi La Liga League 1 Serie A le Bundesliga atang hian khung tling anom lova English Premier League center forward pahnih hian gol an khung tam hle Ivan Toney chang gol somhnia khung tling boka Salah point gol som pakwa khungin Callum Wilson Newcastle forward point gol som pariat anei mana Rashford point gol som pasari anei mana ni kha La Liga lama Lewandowski an gol som ni pathuma neya ama nei ber tu Benzema an gol som pakwa Real Madrid in an leita Joselu Khan Espanyol ta na khelani kha gol som paruk akhung mana Serie A lama hian Victor Osimhen an gol khung tam berin gol som ni paruk akhung kan ti kha Lautaro Martinez an totin gol som ni pakhata neya Bulaya dia Salernitana player Khan gol som paruk nein adot le bok Bundesliga lama hian Niklas Füllkrug le Nkunku ten gol som paruk ve nein top scorer an nia Freiburg player Grifo le Frankfurt player Kolo Muani ten gol som panga ve nein top scorer te hi gol khatchawin an thlawani League 1 lama Kylian Mbappe an gol som ni pakwa nein Lacazette hian nai hleya gol som ni pasari anei mana Jonathan David chong gol som ni pali nei man bokin Folarin Balogan Rimstana khelmek le Lois Openda Lenstana khelmek ten gol somni pakhat ve an nei boka League 1 hian gol somni khung tling player paruk lai an om ani hei baka hian mimal awat sang te an sem chuak boka chungte po chu soibelta ila English Premier League hian manager of the season Pep Guardiola thanin Premier League player of the season Erling Haaland thanania young player of the season Haaland hi thanani bok Premier League Goal of the Season Julio Enciso thanin Brighton Roll thar thangduang hian goal moi bi ka khungani kha Premier League Save of the Season hi Chelsea goalkeeper Kepa Arrizabalaga chuan ala a Football Writers Association Footballer of the Year Manchester City forward Haaland hi than ani bok La Liga lama Player of the Season kan ti mai thin hi Most Valuable Player ti in Barcelona goalkeeper Ter Stegen hian adonga Ter Stegen hian season thabi ka hmangani kha La Liga hian best player te best midfielder te best forward ti te po an thlang thina best coach thleng point an thlang thin tuntuma ero hetiang an thlan thu hi an tar chuak lem lova best goalkeeper bi khi chu Ter Stegen ani maya hei lo hi chu pichichi trophy an ti gol khung tamber top scorer choi moina hi kan sei to ang khan Robert Lewandowski an gol somni pathum khungin adongani La Liga hian Zara Trophy om lea Zara Trophy hi chu Spanish Sports Magazine Marca ina bua sai thin ni in Spanish player zinga La Liga a gol khung tamber hnena an hlan thina he awat hi Athletic Bilbao striker thin Telmo Zara mingchoya phuani in kumsang ni paruk atang khan semthana niya season liamta khan Espanyol forward Joselu Real Madrid in anlak lu tak hian gol som paruk khungin Spanish player La Liga a gol khung tamber choi moina Zara Trophy hi adong ta ani La Liga a hian coach of the year hi The Athletic in thlangin Imanol Alguacil Spanish coach Real Sociedad kai hruai tu chu an thlang ani Serie A lama most valuable player a Kvaratskhelia Napoli forward an thlanga best young player a Juventus rol thar thangduang zat mai Nicolo Fagioli Italian player chu an thlanga best striker Nigerian forward Victor Osimhen Napoli tana tholok takan thlang boka best midfielder Italian midfielder Nicolo Barella Inter Milan tana khelmek an thlangani best defender South Korean defender thazet mai Manchester United ina laklu tuma an hel Bayern in an changdon ta niya lang tazok Kim Min-jae an thlanga best goalkeeper Lazio goalkeeper Ivan Provedel an thlanga most valuable coach Napoli champion puitu Luciano Spalletti Italian coach hi an thlang ani Bundesliga lama hian player of the season le rookie of the season an thlanga
Player of the Season a Jude Bellingham Dortmund player thlangin Rookie of the Season a Karim Adeyemi German role thar thang duang zet mai Borussia Dortmund tana khel mek an thlang boka Rookie of the Season hi player kumsom ni pathum chin hnuai lam che thabera ngai hne na an hlan thin ani League 1 a hian Player of the Season a Kylian Mbappe thlanani ya Young Player of the Season a Nuno Mendes Portuguese player Paris club tana khel mek thlanani boka Goalkeeper of the Season a Lens goalkeeper Brice Samba an thlanga Goal of the Season a hian Montpellier player Eli Wahia goal khung an thlanga Manager of the Season a hian champion team manager thlang lovin Lens manager Frank Heise an thlang ta dai thung ani Ole khadichin kha season liam ta European top 5 league ka record sang om tele mimal choi moina dong kan soi the chin chuni ta sela league then khata khan award an vasem kim lo ve kan ti mai theya league sang te hi anin anglo khop maya then khatin mu mal taka award sang te an kalpui kumtin lain then khat chuan semlo kumte achanga semlo te hi an nei noka chungte awang chuan league sanga award an sem te hi a in zat vek lem lova a in ang vek lem lo bok ti kan shedonia